hian protein sawi hian supplement protein hemi a thin kher chiang hi kan ngai tur thin ma se hi ni lo ola hemi video chuanin ka ron soi tur chu engzah nge protein mihring hian kan ei ang ani mo keimah hian engzah nge protein ko taksa ina masal bil turin protein engzah nge mamo hi ron soi dona san chu mihring hian in no ping kan shet bek chu gym kal ni mo te ma sek lo tum ve de angte ani chuanin angai kan shet sa chu sektor chuanin protein kan mamo ti hi ni ma se protein chu engzah che nge kan lak lunga protein chu enghun nge kan lak lunga protein chu khoi tang nge kan lak lunga protein chu enge ti thing ha when video hin ron soi ko do chan chu hei kan no pui ma se engzah nge ka enga enghun nge ka ti zona te om china le kan che lo chuna bang hin karon soi do na sebab tu protein tu amino acid ni amino acid som ni na siam ni khang ka chu specific do soi ka chu om ziom no lo lai ti kan op de nge ron soi teu ka chuanin tan boi me me ka lau chu ma chuanin protein kan ti protein khan lo ngai to pula chuanin protein chu ka mi jaina kan she dan ber chuanin ti so siam tuang de bun ngal ria dik thawa chuan chuan ro soi ni pa sabela chuan kan taksa hian protein ma moza chu masa build tur hianin 1.2 to 2 gram per body weight ka soi fial leng om zia chuan ke som rukini chuan i protein ma moza chu 80 to 120 gram vel nikhata dakar som ni pali chungin i taksa ama sa bil turin ima mo ti na ni hei mi hring azirin danglam ka din chan taka chu entir nan ke som kuai lo ni ta ma se ke som kwa kha thau chi mo taksa fet sanga taksa thau ngai ni chuanin ke som kuai ni chuanin 2 gram kan multiply chuanin 180 gram protein ma mo ti na ni ma se i taksa khanin thau kha tama i taksa thau khanin protein kha ma mo be kher lo protein ma mo ber tu masal bil tur kan soya khanin masal ti rol ani wang khan i taksa kha ke som ko top kha ti rol en don lawa chuanin 2x sang khan ni kal kher khangai lawa ke som ko ini chuanin taksa thau chi 20% body fat bel ini chuan rai karin dan chuanin taksa ti rolom zat ka chu ke som koi ni chuanin ke som ruk ke som sari borvel kha i taksa ti rolom zat khan ye chuanin ke som thum kha i taksa thau om zat khan ni velea ni chuanin ke som thum thau ka chu kan da thanga chu ke som sari masal lin masal mo ti rol kan taksa om zat hami ang khan kan kal chu wang chuanin 2x kha i body weight angin ma mo lo ka tinani chu wang chuanin ke som koi nia ke som thum vel i taksa thau kan pai chuanin 70 kan sulok 90 ke somruk ti sol taksa ti sol tha ne na khai khomin iru tenen ke somruk borvel inianga chuanin ke somthum kha chui taksa thawom mo chu mi tur chon mihring thau ve tak khai ni ngai don ni chuwang chuanin taksa ke somruk ti sol maintain tur le bil tur chuanin 60/2 ani chuanin 60/2 mo 60 by 1.2 to 1.2 to 2 gram ang bel kan kalnon chuanin nikhata protein gram za borvel ima modon ti nani chumi ilak lu chuan masal build tanga kilo deficit ai omtel chuan fat loss sang ase kha chuan goal journey masal build ngor du tle ma cherlam pangtai ni chuanin interna ke som ruk cher lang mo cher ve tak fi apps lang thu ti ni kha chuanin ke som ruk top kai multiply nga 1.2 to 2 gram average in la taila 1.8 borvel in tal tala ke som ruk ni chuanin 100 gram ve lang thau ima modon ti nani protein chu enting kan lak lunga enti khuna kan lak lung ti kha apoi mo lai tak chu nia ke ma bi ga chuanin nikhata hianin ka client te in la shelo takin ke coach kan yangin online le offline client kan nei ve a heta hianin registration ala in oma fitness journey ani mo bodybuilding ang te pon lo ni se kai suai tu emo pui tu emo i diet plan te i workout program te siam sak tu mo ni chuanin comment section lama ai mo khanin idu thu bel te khalo zel chuanin ka lo bia chenga chuanin coaching inquiry bel te kan tinga chuanin consultation class si a free ni kan consultation class te kan kalanga chuan chu ta tang chuan i taksa in enge amamo i te ka zel dan tu te kha kan thenga chuan ka tang khanin coaching i ron join nga chuanin kan thok dun theyang chuanin ka coaching i ron join du chuanin comment section lama khani lo soi don ne chuanin kan topic ngai kan le leng kan topic la nge kan soi lai kan ti chuan nge kan soi lai ka thei hil dai me mi le hun bel kha tarong soi lai khani chuanin nikhata hian ka client te anol pui chuanin nikhata hianin 4 meal a day mo nikhata
olsam zoing soyang ni khata cho voi li ke eitir thina cho voi li ke ding cho li ran ei lo ni khata khanin thil mun li a thena chonin mun nga voi nga eitir te pokane a thena chon voi thum chau te pono mase anol pu chonin voi li tu voi li tanga voi nga hi kan taksa ina mi lama wo chin nia khata khanin protein ka chin example kan soi ka 120 kai taksa in 120 gram kai taksa in a protein ma mo lak lu masal bil tura ma mo zalin ka se khami 120 gram protein ka voi khata e vek kha jonin a tho turang khanin ana thok don lova chu mai baka excess ho kha i taksa tang khanin a pai chuak mai dona le chana jonin energy source ate manga kha a ui om tu ka chan chu protein hi thil man klom ni lova ar tui ti te ar sa ti te thil man klom ni lo bang hinin chu ma jonin tinge khami kan protein 120 gram kha kan taksa in a man zo thei dan tu le a that pui dan thei tur ber ei pui thei tur chon ni khata khanin i thil ei tur kha mun li atang mun nga khani sem daranga ya 120 gram lo ei non ta zinkara 120 to 4 vela kan multiply chuanin ni voi khata som thum 30 gram borbelin protein e khangai non ta zinkara 30 gram 30 gram protein lo ei ta thil lang ten carbohydrate ti ten chuan khanin amil le khanin sem lenga tiang khanin mongchang khanin sem darang ha khanin itaksa tanga salbil tur khanin mongchang khanin ein sem darang khami protein ka chuanin overall khanin muscle building phase ka achak du bi ka le athabi ka ni chuwan chuanin ni khata hianin voili tanga voinga more veli mi la hian sem daril kan protein ni khata kan lak lu tur 120 ka chuanin eng protein source nge kan taksa in ama mo eng protein source nge kan lak lu enge protein source at chuan eng ho chunge protein source ti soi le don taila masabera chuanin protein kan soi hianin mizo te abik takin mizo mai pokan ni lawang chu india ram pum puyan protein soi hian supplement protein hemi a thina thin kher chi yang hi kan ngai to thina ma se hi ni lawai chu supplement ani supplement kan soi chun kan taksa in alak lu thei phak bak mo kan thil ei kan whole food atang alak lu thei phak baka ron supplement mo ron pui tura an siam ania chuma chuanin mi zong zong hianin supplement hi kan ma mo lova ma se poisa kan ya ama ani emo ka e ve du shim shimiti ni ka chonin apoi na kham chong lom se tu na big chonin protein source tak tak whole food mo chop tak tak atanga protein kan lak lu theina ho karon soi don taila ma sabera chonin aman tlom lam tang tan taila thil thaber chu ni lowa neutral mizo chonin neutral kan te meta soya chang ti te po soi nom boka khang mum te te cheng so man pekang chi te protein man tlom ania khang te po kha protein source a chu ni mang theya a protein zat te a contain zat te chu Google ate bona search te bekalo search ula chonin anexa chonin artui hi protein source man tlom lampang tlema artui hi tlom tuk to san lawa ma se tlema man tlom lampang a chon ni chuan arsa ti te bong sa ti te bong ne te po protein chu om tho ta ma se hi chu protein source chang la mana tan chon bong de tiang hi chu ka du em lawa chonin salam pangchi e chonin protein hi om beka saha ti te chuanin nuts kan tiang ho te point ma sen nuts chu calorie hi asan chin ma bangin nuts kan ti chuanin antirnan badam ti te almond ti te cashew nut ti che hango kha protein chu om feka ma se be ti te po ma se hengo hi ke ma chuanin incomplete protein ma ka ti chan chu protein a hi ni amino acid som ni om kan ti kha kim lo ma thina chu wa chuanin hengo hi chu ka suggest lu dok lawa ke ma na ka suggest bera chuanin protein source a chuan henga Nutella ti te artui arsa bongsa kelsa te pon engzu sanga hengo hi tem chonin aman zo to de ma se khang kha angai ve thin ni chonin ni leng khanin kha atanga 120 gram protein ilak du theidan turang khanin iset menga set dan te chu video danga te po lo la sia bangai chan chu heta chonin protein engzah kan mamong ti ka kan ron target bernia chonin bera chonin 1.222 gram per body weight 1.2 atanga 2 gram kg khata an mamoti na ni ber me chu paseka kana chinang soitong khanin kan taksa din huna zirte khanin ai nang lo china khanga tak khane ne atlema asia tele trainer ti te dietitian ti thlanga le nutritionist ti thlanga kan mamon san chu khang kan shiat lo le kan shiat chian lo te min gai tu khanin heng te hi ke niang te po kan niang lo om kan ni chu ma chonin heng te hi ron she lo la itil shiat lo te po mi zo she lo la heng mai ba ka hin tar tam tak te poi she tak tak hin no ma khang te po ka zo she lo la chuanin ni khata
ke som ruk ini chuanin ke som ruk lin tak mo taksa pan lampang thau lo apps nei thut ini pe chuanin ke som ruk ini chuan masal bil tur chuan a khai khom na chuan ti teng ke som ruk ini ya taksa pan lampang apps nei te vein lang vak ang chi te ini ni chuanin ria lampang mo ke som ruk ini chuan 90 to 120 gram per body weight ang vel khanin imamo don ta protein kha masal bil tur chuan chu apoi mo emema na chinak soi tong khan tlema thau lampang tunlai tong takin obese te ni chuanin itaksa 2x ta kha imamo lo lutuka itaksa tanga thau kha irin dan khan ni mo a check na call ta po ma han khan check nga chuanin itaksa lean mass za ta tang ta khanin ichut theya tiang khan ti dan sang oma abera chuanin 1.2 to 2 gram per body weight hi kan taksa in protein masal bil turin amamo ani